sayın yararınıza. Milletimizin moğlu hazinesi. Halk jırları bizning babalarımız tarafından kaldırılgan en kadirli mirastır. Kişi özünün günlük turmuşunda sağlış bayıldan olması, yaki kilisinçe dişine sıylanan şartlığın, kuvanışın bildiresi kilse, jırlap jibeler. Köpten işitilgen, көңелендә сакланган, үзенең хис тойгыларына туры килә торган көйне суза. Jır tuva, jır yaşı. Jırlaушысы болғанда jır мәңгі яши. Алай булгач, җырлаучысын да каршылый. Барыбыз да белгән, халык җырларын башкарыр өчен сәхнәгә татар халкының горур кызын, Сәйдә Мөхәммәтҗановны чакырабыз. Kembali jırladım men mında. Күрсәтсез әле үзегезне.
Мен бүгін Kıvanç'la karşı әйелін солар киmedim. Күзлегімді киmedim шуңа күрә. Бик нашар күрәм, бик зур рахмет сезгә. Шул хәтле ямьле дуэт булды. Рахмет. Хәерле кич, кадерле дуслар. Бик шатмын сезне бүген сәламләргә күрүемә. Güzel saflarımızın şeklinden 8. Mart beyramı bilen tebrikliyim. Günümüzde bir mehabbet hissiyatı yaşasın. Bir yılmayıp yaşarız. En mühimi ise sağ, bəxtli oluruz. Күптән түгел генә Сәйдәнең Чулпан мәдәният үзәгендә тәүге концерт саны кабатларга булды. Hürmetli tomoshachilar, esda qoldirig'iz, 27 aprel kuni Сәйдә sizning o'zining konsertida shusha bizning ko'rkam Chulpon madaniyat үзәгендә Сәйдә. Әйе, шақырылғаным сезне, қадірлі тамашашым. Бик зур рахмет. Рәхим итегез. Сәйдә Мөхәммәтҗан. Чыннан да сез шундый кошты миңа бүгенге концерт. Әйе, Аллаһка шөкер инде белән җырчыларыбыз, залда утыручы тамашачылар арасында җырчыларыбыз да пәйда булды. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, тагын бер кадәр кәсепләр, оялмагыз, ярыймы? Барыбыз да белгән җырлар. Әгәр дә инде алай-болай сүзләрен белмим, сүзләрен оныттым дип уйласагыз, күрдегез инде экранда барлык сүзләр дә бар. Рәхәтләнеп карап җырлый аласыз һәм микрофоннар да әлбәттә сезне көтәләр. Һәм без дә сезнең җырларыгызны көтеп калабыз. Бу алкышлар
Şırğa bik seletim bulmasa da, bu men гадәттә теләгем дә юк инде. Хәтта мин дә сәхнә артында бу җырларга кушылып җырлап басып торам. Ay, işittim indi Nurşun'dan da bir bu seletin kıyım iken. Рәхмәт инде, Сөмбел. Yok kalana indi Nur. Ve sinanda jırla koşup durganda, min internette en popüler Tatar jırları reytingine top buldum. Hem ne bilesiniz mi? Evet. Hazır. Яңгыр Айшак жыр шушы рейтингда 7-нче урында. Ого, димәк, беренче унлыкка керә инде бу. Бу җырга һичшиксез һәрбер тамашачы кушылып җырларга тиеш дигән сүз бит. Bir şigimde yok hazırda bütün zal bilen birge җырлашабыз. Bundan bu jır бүгенге көнгә дә бик киреште. Әйтегез әле бүген нинди көн аңладым. Сөмбел, мин сине аңладым. Син генә түгел бөтен зал аңлады. Җырга җырын җырлыйбыз. Ләйсән сынага тыгыз. Если вы видите, что там поет человек, может быть, не себе играет. Barışıgızga Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Айдар Габдинов. Хөрмәтле тамашачылар, инде Айдар абый, бүген шундый матур бәйрәм бит инде. Гомумән мин уйлыйм, 8 март көне ул бөтен ир-атның һәм бөтен чәчәк сатучының иң яраткан бәйрәмедер. Сез минем белән килешәсезме?
Pek de güzel katı kızların üzerine karaganda da aybettirip eylemidir. Tabii şu salda oturuşup her hatun kız Aydar abi hadi sizden bir matur kutlağı sizleri kütüp kalar. Şulay bit. Aydar abi rahmet. Quyosh kuni shunday matur dunyo bayram ruhin siza ko'ngillar xotin-qizlar bayramingiz bilan tabrik etam yurak ko'ringlar. Hayır efendim. Yıllayın Aydar Gabdinov. Bayram bilan Eng matur yıllar sen yurgan yollar. Eng davli sular sen bergan suvlar. Eng yumshoq qo'llar sen suygan qo'llar. Eng yoqti munglar sen bergan munglar. In koynar izler, sin baskan izler. In monlu gözler, sin bakkan gözler. In doğru sözler, sin etken sözler. Eng sabır yürek senin yüreğin. Eng tolmaz bilek senin bilegin. Eng izgi tilek senin tilagin. In bugülgen bil, o sinin bile. Gül sibilgen dil, o sinin dili. Uç tutmaz kungel, sinin kuli. Бүгінгі 8-ші Мартқа бағышталған концертіміз әлбетте билерге бағышталған матур жырларымыз hiç de bulamıyoruz. Рим Хазаровки, Хитман Идрисов sözleri. Hiç Жырлый Татарстанның от қазанған артисті Гүлшат Имамиева. Ложусь, становишься, говоришь, ужасно. Я что же выбирал? Сказали, когда сказали.
Şanlığında, bereketinde yaşayız. Şuşlaytır isenlikte, görüşerge yazsın, tanış dünyalarda. Rahmet oturlarım. Gülşah Dilmaniyeva, bu alkışlar sizge. Hamid alkışlarımızda jırşı, Bolgar okumuş jırşımızga da güler ettik dostlar. Bek zor rahmet. Jırşı degenden paralelsindir. Min bu ayettige öfkeli tırman kişi tügül, umumen. Bu avayda sen şarayı bilmeysin degen sözün kirafka tiydi biter. Мен сәхнәсендә бераз шәп кенә иттереп репетиция ясап алдым. Һәм беләсеңме, менә шушы кырыйда басып торучы микрофоннар янына басып, сәхнәгә чыгачак җырчылар белән кушылып, җырларлык дәрәҗәгә җиттем дип уйлыйм. Юк, юк. Кара синең җырларыңны көтәләр. Бу минем бер туган. Менә алай рисковать итеп тормыйм инде. Менә залда да безнең халык бик матур җырлап тора. Җырласыннан шулай дәвам итик. Миңа тәнәфестә булса да җырларга ярыймсың? Менә бөтен халык тәнәфес вакытында шәйләргә шәй эчәргә чыкканда, бәлки син җырлап ала алырсың. Кеше ишетмәгәндә дисең. Кеше ишетмәгәндә. Килә яла, ияләшкән бер булып. Беләсезме шуны? Сөмбел. Менә. Бу җырны нигә исгә төшердең син әллә? Әллә үзе килдеме? Әйе, хөрмәтле тамашачылар, бу җырны иң беренче башкарган җырчы сәхнәгә чыгачак хәзер. Килә ява, бер булып сәхнәдә Татарстанның халык җырчысы Резидә Шәрәфиева.
yandan arasın Şemler üstüne gölgeme Gille yava, gille yava Gidiyorleşten berbalar Dışar kanadılar boza Durmaz sinem berbiyor Gille yava, gille yava Gidiyorleşten berbalar Dışar kanadılar boza Durmaz sinem berbiyor Bulsam bu sergileme Kili bulsam bir sergileme Almalı allarına Üzüldüm şöyle Gire yava, gire yava Diğerleşken berbalar Koşar kanarlar boza Durmaz yine veriyor Gire yava, gire yava Diğerleşken berbalar Koşar kanarlar boza Durmaz yine veriyor Resim rahmet. Hayırlı kiş hürmetli jürisi işi halkım. Buna tağın Gülbakşa jırlap ketigeni birgelen. Şu hatlı matur beylem barınızda berem bilen tebrik etem. Sağ selamet bulunuz. İşleriniz on olsun, turmuşlarınız mol olsun. Matur yaşayın, batırışın. Eyvallah.
Minder çıkmışları mübarek olurlar. Yalnız bir bakşa kıyması çeter çeter bakşanızla bir bakın. Bir bakşa direk tutup arasınlar. Minder çıkmışları mübarek olurlar. Bir bakşa direk tutup arasınlar. Minder çıkmışları mübarek olurlar. Bir bakşa direk tutup arasınlar. Minder çıkmışları mübarek olurlar. Bir bakşa direk tutup arasınlar. Minder çıkmışları mübarek olurlar. Kazakhstan'ın halk artisti Rezide Şerefiyeva. Bu kızga oturuyor sırrı. Aziz şeşekler temasını devam ederiz devamlı için kimle benim yazılan Şingen şeşekler. Ben bu жерде bilmeyeyim. İsmi boyunca bu Mansur жерdir indi bu şeşekler turunda, lakin Şingen şeşekler turunda. Bilesizmi İlnur, mine sözleri şunday muğsu olsa da köyü bik ko'ngilli o. Jırның Rumen, Tatar jırlarında bik yaş uçuruyor. Bilsel, kompozitor şulay düşünkülükке, bir hizmetке tırışkan ekanligini bilmeyeyim. Nigine olmasın bu bik popüler jır, ko'pgina jırşılar onu o'zining repertuarlarına aldılar. Bugün indi bu jırni sizga Tataristondan halk artisti Ferdinand Fethi boshqaracak. Ferdinand Fethi bilan birga sizni va tog'liq jırlarga chaqiramiz. Mikrofondan sizni kudan. Hoş olunuz. Beygenler bilen hürmetli güzel zatlarımız, sağlık, selamet ve yazın ömürler. Beygenler bakın abi.
Beygemler bile. Kilesi beygemlerde de şu zalda oturan bazı iptaşların İstanbul'un kurulundan atılması. Beygemler bile biz sizi yaratan. Rahmet. Hürmetli zamanşaşılar, ne eydi güzel. Barımızda bilgen, koşandır, en birinci bulup Tatarstan'ın xalq artisti Flora Süleymanova jırlagan Enime jırının şık ismini bilesizmi? Kim bile var mı andılarında? Bilemeyin sizge hazır beytem. Ana turalı jır. Kazak tilinde çünkü шығышы bilen bu jır Kazak jırı. Lakin Tatar halkını şunday yarattı, şunday öz itti. Әйе, шыннан да бұл менің әлемнің дә хәтта иң яраткан жырларының берсе, менә кадерле тамашачылар, сез белеп торасыз, Казан шәһәр филармониясында гөрләтеп, балалар филармониясы да эшләп килә бит. Һәм бүгенге концерт өчен алар махсус шушы җырны өйрәнеп килгәннәр. Әйдәгез аларны матур итеп алкышлап сәхнәгә чакырыйк әле. Пожалуйста, сәхнәдә Гөлназ Гафурова һәм балалар филармониясы. Onurun kanları, jihan sesin var.
konsertda yollananlarına bik rahmetli biz boğalarga. Hozir endi Sümbül, qadrli tomoshabchilar, sahnaga bu konsertda chaqirilgan maxsus qonog'imizni chaqirasimiz keladi. Ko'ngildan chiqqangina ko'ngilga borib yetadi, yurakdan chiqqangina yurakka borib yetadi. Bu onun so'zlari. O 80-yillarda Tatar estradasına filarmoniyaga kelgan, repertuarida 400 dan ortiq jil, har birisini deyarli qoliq bilan yorata. Qadrli do'stlar, qarshi olasiz bayram sahnasida Qozog'istonning xalq artisti Zuhra Sharifullina. Birgalikda bizning qadrli do'stlar. Boshqamizning jilning siz bir vaqt qanaqa qo'shilasiz? Kelishdikmi? Bugün indi elbette Bayan Partisi'nin alıp para Tatarstan Respublikası'nın kazanan artisti Azat Halimov. Milli şart, mana shunday o'zimizning motor, go'zal bayramimizni sizning bilan birga
каршыларга, бергә үткәрергә бик рәхмәтлемен. Менә шушындый затлы мәдәният йортында бүген сезнең каршыгызда чыгыш ясый алуыма. Әлбәттә инде чакырганнары өчен менә бик зур рәхмәт Шулпан Ринатовна, Ләйсән, барыгызга да чын күңелдән рәхмәт. Әле мин уйлыйм, киләчәктә дә безнең мондый очрашулар булыр дип, инде бүген инде шушындый матур бәйрәмдә учакны яктырмыйча булмас бит, шулай бит.